Dobar dan, želim svima koji su gledali ovaj klip, pošto je kod mene jutro kao što možete vidjeti. Danas ću vam pokazati jednu stvar i to je kako da napravite prezentaciju. Ono što sam htio da kažem je to da nije da, svi znaju da naprave prezentaciju, normalno, ali ja neću da pravim prezentaciju u PowerPointu, ne. Ja ću da pravim preko interneta i to ovako. Uključite www.prezi i samo ćete kucati Prezi na Google, to je sve jedno. I evo, ušli smo. Prezi je jedan sajt za valjane prezentacije. Sad kao što ovdje možete da vidite, ja ću da se ulogujem. Evo me, login samo kažem. I kao što znate, ja sam u školu pravio dosta prezentacija, to moji drugovi znaju. Baš u Preziju jer mislio sam da neće biti dobro baš da pravim nešto kao u PowerPointu, ne bi ovako lepo ispalo. Sad imamo se jednu prezentaciju zagađenje voda iz biologije. Evo, tako to izgleda. Ova prezentacija se pravi negdje 2,5 sata, mogu da vam priznam. Lakše za pravljanje od PowerPointa. Imate čak i neke stvari koje nemate u PowerPointu. Sad ću vam pokažem prezentaciju pa ćete sve da vidite onako detaljno. Samo da se učitam. I sad normalno, ako želite pogledati prezentaciju, kliknite ovdje. Tako. Kao što vidite, ovo se zove zagađenje voda. Ja sam normalno stavio ribu u pozadini kako bi se to lepo vidio. Sad možete staviti šta hoćete, to imate razne alatke. Idemo ovdje. I u ovom njenom oku sam stavio moju prezentaciju. Ovdje imamo tih nekoliko slajda, nećete čitati normalno. Sljedeće što sam da vam pokažem. Pogledajte ovo sa strane. Ovo kao kaplice, to su neke stvari koje nemate u PowerPointu. Kao neke stikiri, ovdje imate ovu sjelicu. Onda ovdje isto imate. Ja sam imao tu pravu prezentaciju. Smijem da ima dosta teksta. To je sad copy-paste varijanta. I tu imam mjesto 4 ovakvih krugova. I kao što sam već rekao, ovu sam prezentaciju pravila 2,5 sata. I te sam ovdje pokažem, ovdje sam stavio dosta stikera. Pojavite mi i Facebook ovdje, dok stavim bez veze. I onda na kraju možete staviti neki klip ili vaš klip. Ja sam našao na YouTube jedan dobar klip. Baš o tome. I onda sam to i uradio. Sad ću vam pokažem kako izgleda kad želite da ga, znači da uradite nešto na njemu, kakve su kontrole, kakvi su ti, ne kontrole nego kako da uradite prezentaciju, kako da je napravite. Veoma je prost program, a dobar, dosta dobar. To je znači pokazala mama meni, to je jako to možda malo glupo, ali on je nastavnica informatike ipak šta se radi. Kao što vidite, imate Inster i imate svašta sad, normalno. Imate ovdje da ubacite te krugove, linije, šta hoćete faktički, imate ovdje teme, razne teme. Imate, evo mogu da stavim i ovu temu, znači imate svakakve teme, svašta imate. I na kraju, pošto ako na primjer u vašoj školi nema interneta, ali postoje takve škole moje ima, možete da ga skinete i njemu ne treba internet da se upali ova prezentacija. Ako ga skinete, samo ćete kliknuti, ja ću da vam pokažem, neću moći dobro. Samo ćete dovoljno da kliknete, ja idemo i ovu prezentaciju, to je nastavljamo, niće, to je za istoriju. Pravio sam ja više takvih prezentacija, negdje oko 10 sam pravio prezentacije za školu u ovih 4 godina školovanja. Eto,
Nadam se da vam se svidjelo. Probajte nekad ako želite da uradite ovo. Vidimo sljedeći put. Doviđenja.